uyaphi ulamba manje wahamba nalo mfana engimfunayo bonke nje la mantombazane lathi hayi uyaphi ulamba. Mngani nangu lo mfana loyana besimbona ngaleli Kusho ukuthi uyabona manje ukuthi ish avaleke ama-engela ngoba phela ubeseyibhekile ku-J_T kodwa ubengakamazi igama lakho ukuthi u-J_T. U-J_T yatshela uLamba ukuthi okay sesifikile-ke emfuleni ongikhombisa-ke intombi yakho. Ambiza athi wentombi woza la. Ish gaxa phoxeka u-J_T uthi hawe ma kanti le ntombazane esengiyimisele ngisho ukuyishada iyona le ethandana noLamba. Bese-ke yena-ke ebiza uThola. uThola ngithi uyakhumbula umngani kaNtombi lo kade behamba naye lapha beze bembona emile esitobhini. Ya abize yena-ke uyambuza-ke akhulume naye athi hawu kanti uNtombi ujola na